ایواره و بخیر بینرین چارپل مدیا یا پانوراما چارپل ایشف دیسا ازو هفکاری خواه برز محمد سلیم اوزون امی روژوا وی 2 هفته های داویه ایل کردستان بکشتی و هر وای باکوری کردستان جی بتایبتی و امی به هفرا شیروه بکن و ام هیوید کن هونتف حتی داویه گداریا مبکن و هر وها برسو و تپنیه خواجیج مرابن ویسینن برز محمد سلیم اوزون تو بخیراتی سرسره سرچاوا خیردار بس پاست کم بله مجاره ما کفشم وکی دا اوکی داجی من نشان کربو دا آفیشا خوا داجی برنامه داجی نفشان کربو روش و پیواجوها که ترکیه نا تیدا درباز به هر وها پارادیگما عبدالله اوجالان و PKK و دولت باخچلی و ترکیه که به ترور دبیجن اوه پرسا کرد و کردستانه وک پرسا کی ملتکی و ولاتکی هم دبیجن و هر وها عمل سروی کمیسیونا که نزدیکی مهکیه پیکاتیه کمیسیونا وی کاری که دانه پیشیا خواه اما هنگی بحثوان بکن که ارکیوان چیه کارن چه بکن گلوت کارن تشتک بکن یعنی کارن تشتک بکن و دیسا اما بیجن در رجلاتا ناوینده بویر و پیشوچون نو روشا پیکاته سوریه اما هنگی بحثا روژاوای کردستانی و بچتی سوریه جی بکن هر وها هلوستا دولتا ترکیه و دولت اندن لسروی مجاری بکن و داویه داجی اما بحثا وطنین یاجی ارکن یاجی تشتی کارن کدبه پارتی و ریخستن سیاست مدار و روشن بیرن کرد تایبت لباکوری کردستانی و هر وال پرچم کردستانی دا برانبر وان بویران که ارکوان چیه وطنیه وان چیه اما هنگی بحثاوی بکن همه یکسر از درباز بم بچم او سریدا کمه دست بکر بو روش و پیواجوه که آنها ترکیه تیده درباز دبه وک دست بکر پارادیگما که دولت باقچلی و پارادیگما عبدالله اوجالان ادویجم آنها هنکی وسط دخویه که وکوی نامشه ده پراتیک ده وکوی نامشه گلک تشتی نو درکتنه درتنه ارته درکتنه هوله و جبوی ویجی هم رجب طيب اردوغان هي الملازقري چند روش بره الملازقري كوت كرد دبي بري بدنا شامي وانقره وانهاجي ایروژی دیسا جوینا وان هبو بردف کیان عمر چلیک جدروای ترکیه به تروره ربو هرما به ترور جی خسته ناوه اواجی امتزان سببی همی باخفن که مثلا روژاوای کردستان تی و لواندرا چد به همی بحث وانا جی بکن از آنها لور بسکنم اشترا جتا بپرسم یا جی کاتو چد بیجی لسروان مثلا پاشه از یفا چارتم پیش سپاس دکم براستی روشاکو ترکی بخود تیدایی روشاکی قد نباشه یعنی روش هر واری دا ترکی دجواره یعنی روشا سیاسی روشا آبوری روشا جواکی سیاستا ناوخوا نافچه روجراتا ناوین ناو نتوی دا ترکی تنیمایی و پروبلم نافخوی ترکیه زیده بونه مخالفت و اقتدار به هر آوی لحو کتنه هر روز قایوم داویج سر بلدیه امامولی تیدا گلک جهپی بلدیه انسان گرتنه و آنها جی قرار داره که جهپه تسلیمی بلکه قایومی جی بکن به بیر روشی دا ترکیه براستی بر به رژیمه کی یک پارتی یک سروک توتالیتر
اسلامی ترکتی و وک ملیتر عسکری داده چه روش بیاوایی روش آبوری مثلا کردی ورد که کو ترکیه هاتیه نقطه کو تماندن ایجده در ناکرده مثلا کرد و کردستانی شو مثلا بنگینه جبو ترکیه نکاره جبنوی مسئله درکه لی دخوازه به هنک پلان و پروگرامین به هنک فنن خو به مسئله چک پیشاوی بگیره یا تأخیر بکه یا وقت قزنج بکه روما او مثلا پروژه ترکیه به ترور خویا بکو او پروژه دولتی بخوبو و بر شرط ناونتوی بر تازیقا دنیای ولاتین مزن و روشا روجرات ناوین نو دیزاین کرناوی ترکیه خسته اوکی پارانویا کی مثلا تمید بیجن بقا مسئلسی روما رابون او پروژه بنیده گریدان دم بودری سرخبتین او خویا بوکو پروژه دولتی به دست دولت جلی کرن لی او پروژه هم دولت هم PKK عبدالله اوجلان به هفره حاضر کنه به هفره دمشن و جناوی خوشی بلیه کو پروژه جبو کرده تشتکی ناینه شو ناوی پروژه ترکیه بهتر او تی وی معنای کو ترکیه دا پرسا کرد تونی پرسا ترور هایی پرسا حقدان کرده تونی پرسا کو ترور هایی بیچش ترور جورتر راکن و ملتی کرد ایکو حق ملی دموکراتیک طلب دکن تیدا وک پوتانسیل ترور دبینن یعنی کردا و اویندنیجی تی ویواتی یا پروژه خویایی وقت دست پیکی دا گوت تشتیکو دا گوتن وها نامشه یک آلیه و تشتیکو PKK کریه عبدالله اوجلان دکن اوجیل گور داخواز ترکیه لو ماجی تاتیه نقطه کو آلی دا کیتل خلق کرد قادری ناو دم پارتی و کسی کو رید دم پارتی و اوا دیو گازین ملت کرد ورکریه کرد وانا داجی اوکی ای نرحاتی ای وای تو تشتکی و تیتونه ای و امجبو چه دمشن لی دولت گور خو مشاندی گور خوشی دمشینه او پروژه دخوازه جبو برجواندی آخو آهندری لی اساس همدری کرده نتنه ترکیه لسوری روجاوا باشور داری دیجی کار بینه و دخوازه عمل نخوی امپریال هگومانیا و دخوازن و عثمان جتی نووا حکمران بکن کارتینه لوما وقت سری دا گوت چتا بلند کرن پروژه ترکیه به ترور ایجار کرن پروژه نافچه به ترور و اردوغان و اوی دیجی دبیجن چتا او پروژه روژاتا ناوین ده به براتیا کرده و عربا اوی پروژه که به ترور نافچه که به ترور آوا بکن تیوی معنی کو ام ناخوازن تنه ترکیه با سوریه روژاواجی کرد خواهی تشتکی بن و ما جویاتش در ناکرده و تو هیوی تو نبو ما سری دا گوتی اکو او پروژه که دی کرنا کردایی انتگرا کرنا کردایی کردا به حق و قو ناسنامه خود خوازن به دولت ترک جوات تقرا انتگره بکن و او ما درکتیه و اوی سر نکوه لی دورا امی سر بسکنن اساس
نقطه مهم به وی پروژه گریدایی روشا سوری و روشا روج آوایی کلیت نقطه اوه دوران سر بسکر. بله یعنی وقت جنابی ته بریجمه بس کرده بو گوتنا ترکیه به ترور بتنه یعنی کردن باکور قصد کرد کردن لباکور کردستان همه تروریستن دبه ایکو دعوه حقی خواهد که ایکو دعوه مافی خواهد که ایکو دعوه ولاتی خواهد که ایکو دعوه زمان خواهد که همه وقت تروریست دیتن ایجا ناوی دانین ترکیه به ترور پتانسیل کرده به ترور کربون لی آنها ده بیان عمر چلیک ده هرما به ترور بیشه یعنی همه کردستان همه تروریسته همه وقت ترور دبینه جبوی ویجی گره کرد إلا بري خو بدنا شامي وبدنا أنقرة يا جي بدنا طهران وبغداد كو بكاربن مثلا كرداج ورتيراكن أبا مجي تركيا كو أم دزانن كو بصدان سالة بردوام تك كو كردا تنا حساب كا ونهاجي كردا تفتخ تروريست حميد خد تجمني خوير لي چوابو البته اف پروژه وقتی پارادایگما وقتی که درکت و یک جناب تجی باسکر مثلا گوهرتنه کی نو دولت انزلیز یا جی دنیا لروجلات ناوین بو ام تزانن تی گوتن کل دنیا نزدیک 2 میلیون گروبن چکدار هنه که علاقه به دولت ها یعنی دولتانینن ایجا اف گروبا یا جی اف دولتین های زلهیز وان گروبان لطایبت روجلات ناوین جبو خواه آستنگ دیتن یا جی دبینن که دست بکرن جه حماسی دست بکرن چون چیه ناویوی حزب الله و حوثی حزب الله و نظانم چون حشتا شعبی ایجاد چون نظانم که و هر وها ام دزانم که دولتین وک امریکا و اروپا جید پککی جی وک گروبه کی تروریست دیتا ور حاصل خواستن پلانه که او بو که وان گروبا جورتی راکن جبر که اف گروبانا بناوه گلکی آلیان کار دکرن ترور دکرن یا جی او دکرن جبو که کاری خواه راحت آسان بکن لروجهلاتا ناوین دزاینه کی با آواکی دن که بکربن برجاندی خواه بدومینن رابون يعني او كي وسا بروجي وسا دست بكر بروجي بهاماس دست بكر حتى هات دبيشيا ويدا بسوريا و دست بكر هات كيش حماس واسرائيل ونظام سوريا واحمد الشرعه وقت كو احمد الشرعه هات امزان كو جسري هات مثلا سوريا دا تركيا قال لك زيكزاكا تشكر بيشي اسد بشكريا اسد كر باشه بشكريا اسد نبو رابو او كرا لوي غربن تيروريست ويدا تشكر بشكريا وانكر وچو عفرينو سريكاني واندرا اشكال كر البته انا بسري خب او كنك دولتين دجي ريداني وك امريكا وروسيا اجانا بشتي كو الشرع بو اوك اجانا سياسات خو با اوكي دنكر بروسيا را بايران را بنجي جار بلكي لاوكي جفينا تشكرن جبو سوريا او جيب سرنكت اجانا نا دبینن که لروجاوای کردستانه ده تشتی که او تخوازن ده وکوان نبه او پارادیگما که به عبدالله اوجالان و چیانا دولت باخچلی دست پی کربون اساس مسئله وک جناب تجی بحث کرد مسئله روجاوای کردستانه بو که او وکوان نبو جرابون نه ایجاد خوازن با اواکی دن تشتی دن بیجن وزیرین پاراستنی یا ترکیه دبیجه یا وانا دبچن حسد و نظام چه دبچن تسلیمی او که ببن احمد شرع ببن یا جی امه شرکن باخچلی دو دیسا وساد گوتا ایرو عمر چلیک با آواکی دن دبیجه و در روزبرنا پروین بولدان چند روزبرنا پروین بولدان بناوه بیانه کی عبدالله اوجالان که گوتیه چیه سوریه یا روجاوای کردستان ختامنه سوره از یا قبول ناکم تسلیم بن یا جب کبنه نبه او که مویا بر پرسن دولت ترکیه راجع آخفیه
اواجی پروژه کی نوی است بیجه اواجی پروژه کی نوی بسری خواه که خوازن ها جاره کدن عبدالله اوجلان براستی دوی 6 ماه های داویه دا نوی برنامه دا پرستیجه کی گله کی پرستیجه وندا ببو نف خلقه دا ایدی کس پی باوری جی ند کر دولتا ترکیه نهاد خوازه جاره کدن بوی بیانا که پروین بولدان به نوی عبدالله اوجلان او کریه که در دوره PKK دیویژن عبدالله تشتکی وسا نگوتیه اواش که درکت هنکه زیل دجوی درته و نجاره که دن تخوازن عبدالله اوجلان دیسا بخنه میهنگ تاشی کبره میهنگ کبره گر که تشتا جاره دریه خلقه دا او نبد ناف گلی کردستان دا تایبت باکوری کردستان دا که پرستیج جاوی نکوه جاره دن وی بلند بکن دخوازن جارك دن عبد الله تشابي خلقي دا او بكن يعني شيرين بكن كبنرا عبد الله اوجلان لقال كردستانيه خطاويه سوره جبوي كسنكره تشتك سابجه دي سات جي خدا بمنه باواكي ل دياره او بيواجو انها دوامتك بسروكاتيا نومان قرطلش يعني او كوميسيون جسريفا روجا كو او جنا كي كرد خواس كردي باخفه كو نكاري لوي باخفه او ديار كير كو مبستا تركيا او باراديغما باخچلي و اجلان چيه هر کس میفهم كير ديتن كو ادي او نوبه چيه نابي كو اوان راسته رياكي كنت خوازن كردا بخابينن هو حاصل وصاد به اجا يا بالكيش از فياج بيج باش او كتاب كم دمجي فان روجا يعني تشتين كوستريدا ب كومسيونيرا داخفينا زمان وان او كيوان لو حتى انا كومسيوني دا داخوازا زمان كردي نكرنا او انا بخوا نكنا وك رسمي نما قرطلمش بخوا قلت اجا نراس يا برا بقول انا نراس ما خاصيه افان نكرنا او جنا كنت خبر دا لويجي مداخله نكرنا لويجي مداخله اللي افضل روجا سير روجا بشتي او كي بيرفين او انا دنگي خو بلنكرنا باسا كرد كان باسا كردستان كان زانم وهاب كان دبي كوميسيون وهاب دبي دولت وهاب كه لدفردا يا اساس جوي بيدا دي PKK چكا چركه يا جرينك اوا ام بنرن بيش روجي چند روجك بيشيا مدا اوي السرويجي جبركو دولت تركيا دغو دبن استخبارات تركيا دا پیدر پی وای چکا تستیم کن وای خفاسه کرنا و هلبت کنگره کی جیکن خفاسه جی کربون رسمی لدبن جاوی يعني او كي استخبارات تركيا دا هدي و چكي خو تسليم تكنش خو وقت قدامكي وساجي تقولتين اجازوي بيدا از اشترا بيلم كاتشت فيش از خوازم چند گوتنا لسروی کمیسیونه و ریوازاوی کمیسیونه بیجم راستی او کمیسیون فرمالیته کیه یعنی ویا اما هر کس یا دزانه یا جی تخمین که یا جی قناعته کیه و هایه وکی گوتنه که دمیرال بو سلیمان دمیرال دگوت اگر خون ناخوازن پرسکریه که حال ببه حواله کمیسیونه بکنه تا سارن هفته دا گوتنه مشهور انا خویای فرمالیته جبو وقت قزنش کرنه جبو خاپاندنه دواری سیاسی و مورالی دا بیجیا کردا بلیزن حتی ممکن به قاموی یا کردا دا کردا به اوا شعور ملی اوی درخیلن بسری کردا بلیزن ها راستی
çawa dibe yani wexta tu bixwazî pirsgirêkekî wek pirsgirêka Kurd û Kurdistanê hal bikî welatekî da rê û rêbazê wî cuda ye. Di wî warî da dinyayê de nimûne henin û hinekî mîsal jî henin û em dizanin çawa dibe. Berî her tiştî du taraf henin. Yani welatê bindest da eger milletekî bindest û yekî millet serdest e û dixwazin pirsgirêka milletê bindest hal bikin, taraf henin yek milletekî serdest e yek milletê bindest e berî her tiştî her du taraf hev du qebûl dikin. Yani ev şartekî bingehîne. Ev nebe tu nikarî dest bi tiştî wiha bikî. Du taraf hev du qebûl dikin û ser vî esasî rû dinin. Dûra pirskirok çi ye vêya tespît dikin. Sisê ew ê çawa vê meselê bi kîja rê metodî hal bikin. Ev rê hukukî, siyasî û li gor hukuka navnetevî, peymanên navnetevî rê û rêbazê wan tişta heye. Em bêjin çar hinek taraf dikarin ku tarafê sisiya hebe, garantör hebin. Yani em bêjin kare bêje ku bila millet li neteweyên yekbûyî ya jî filan filan devletên mezin zilhêz bila garantörê wî yîşî bin. Ya jî qet nebe çavdêr bin. û pênc em bêjin evekî rojevekî xwe çê dikin. Em ji kî derê bi çi dest pê dikin? Em bêjin eger mesela wê Kurda be em bi nasnama Kurda dest pê bikin ya jî em bi zimanê Kurda dest pê bikin ya jî berî wî wiha rojevekî programekî xwe çê dikin wara piştê ku tespît bû hukukîkirina wî ya siyasî güwenca wî ya çawa dibe ya digerin ev jî çi ye? Hinek welata da ya referandum e ya giştpirsîne ya jî bi şeklekî dî fikr bîr û bawerî vê milletê digirin çawayê. Em ê di wî warî da referanduma Kurdistana ser bixwe a Başûrê Kurdistanê 2017 da nûmunekî berbiçav e. Dinyayê de nûmunekî ye. Sandûq danîn xelq çû îrada xwe di wê derî de belî kir û derket. Dinya elem jî dizane ku aha îrada ciwatekî ye. Ana ji wana yek tiştek jî tuneyî di vî evê da. Tenê evekî formalîter tiştekî çêkirine, rûniştine, ba hinek însana dikin. Şûnek û ba wan însana bikin, partiya bikin evên milletê henin, milletê Kurd henin. Temsîlkarê milletê Kurd kînin belînin. Hemû partî û rêxistinên siyasînin. Bê qayîd û şart, bê quwet, bê quwetê wan çi ye hemû tarafin. Li do xelkê dezgeh û sazgehên sivîl ê demokratîk em bêjin wek ê Kurda baroyên awqata bin, ên tabîba bin, yazîkî bin, sendîka bin, karsaz bin, vananin. Tiştê dinin vana tînin bahev û bi xelkê re wî tiştî çin dawiyê da ya referandum e ya bi rêkî dî dibînin çareser vana yek ji tunê. Madem ki wiha ye demek ew eşkereyek û xapandin e. Lê ew tiştên dinê ku te got rastî jî nerehatiyekî heye meriv dibîne ku nav xelkê de heyî, nav tabana Dem Partiyê de jî heyî. Ew jî dizanin rewş çi ye lê mutlaq
سلطه آپو به دست دولتی لسر وانه یک جی تشتی که لسر هف کرنه عبدالله اوجلان و دولتی چند بلا ببه عبدالله اوجلان چاوال دولت باحچلی گوت خروجون داره به عین آوایی جی ده پراتیکی دا مرجع اول داوی اساس اوه تک قرار مرجعه و ویاجی جبو ملتی کرد شرمزاریه کی مزنه تراژدی کی مزنه دنیای دا ناتی دیتن حقارته کیه تو قدر ملتی کی 40 میلیونه تو به یک شخصی را گریه بدی و به گوتن وی شخصی سر ایرادا وی ملت قرار بدی جویا خرابتر جویا بی اونور تشتکی جبو ملت کی دی تونهی یار ملت کور لازمه وان تشتان سر بفکره به طیبت اوین کو رید دن دنگ خود دن پارتی او کیتلا سر وان تشتان بفکره بله نوبرا وی کمیسیونی و اوه 2012 دا تو زانی او که دیسا دست پیکری بو 2012 دا هیئت کی چیکرن اف هیئت باجار گریا باجار کنفرانسا چیکر یا جوینا چیکر دوان جوینا دا از بخواد لیکی جوان حاضر بوم دوان جوینا دا يعني خلق قلنا بخلق بيتش دكاربون برسي خوا بكن دكاربون قوتني خوا بيجن او تشاق اركيوي كوميسيون جي اركيوي هيئات جي قوتن هيئات رسبيه اركيوي هيئات جي او بوكو بقرن ناف خلقي او كي ببينن والقوروي رابور حاضر بكن بدن او عساسيك وكال سروي دي تشبجنا بين بكيكي واكبي دا او ایجا کمر بویارن او که مقایست که اوا هجوی که پاشواتره اف کمیسیونا تو ارککیوی حقوقی تو ارککیوی که بکار به تشتا چاره سر بکه تنیه هرچند تدا ناویوسا دانینه کمیسیونا چاره سریه کمیسیونا دموکراسی و نتوی براتی تو ارککیوی اوسا تنه حقوقی تو ارککیوی تنه چیه گازی هنکی درو دورات که لی گازی خویه اساس مسئله گازی وی ناکن وک جناب تجی کو آلیه کردی لدر وامبایا بنره دم پارتی بخواه لکردستانه 2000 جوینا چکر جبو کو خلقی اکناب که دم پارتی جدید و ترکیه جدید که دبینه استخبارات ترکیه جی بقوته دبینه که خلق کردستانی باوریان بفانتنه به باوریان تخوازی 500 تابه دنجی چیب که 5000 جوینه دنجی چیب که خلق هیجید بجه که ام ببینن چواد به هیجی تب باوریان تنه و ارکیوی کمیسیونی جی تنه شخواب خواهید بجن هرچند ناوی اوسا دانینه ابراتی و نظام چاره سری و نظام دموکراسی تو علاقه بویتنه بس او بو که کردا بخوابینن به تایبت باکوری کردستانی بخوابینن و او کیوان او بو کل روجوای کردستانی جی گداری عبدالله جلان بکن و وی تشتی ترکیه بوی آواج سری خواه باویجه لی دیتن که حسابا مالی و بازاری لهم نات آنها لهم ناتیه امین هاورن سر مثلا روجوای کردستانی حسابا وانو روجوای کردستانی لهم ناتیه نات و جبویجی پروین بولدان رابو بیانه کی و سادا که صالح مظلم دجوینا لأوکه لسلیمانیه دا تشتکی دنگوت نه داخوازا نتوه داخوازا نزانم تو اوکه کیوان تنه حاضرن که به دولتا شرع را لحف بکن فلان و پاشد بجن نه ناوندی جن ناوندی وانا تخنه ناوی انزانم
پشتوی دروش بیانه کی دندا گو اگر دولت سوریه ویا قبول نکه او چه ام دعوا سرخابونیت یعنی اوانا تاب دنافي حفته هذا دناف حفت روجي بين 6 روجي هذا قومنا وبراستي او كي جرينجا انا بخوا كتنا او كي وساك ونكارن تشي بيجن خلقي اكناجي نكارن نا دولت كارت تشتكي بيجا نا عليه بكيكي ودم بارتي تكارن انها تشتكي بيجا چبو جنوبا وك جناب تجيكو قروجو باشقان دولت باغچالی گو پروژه باشقان عبدالله اوجالانه و ام بویرا بدن بستینه و بویرا او بکن لیوا ایرو ام دبینن که حسابی وان لهو نات اگر ام لسر مثلا روجاوای کردستان جی باخفن جناب تجزانه دما که توم براغ ترکیه چو وک عقل ترکیه چو روجاوای کردستان چو با شرعه گو یک دولت یک ملت یک نظام زمان ورحاصل aynı وی تشتی گود پشتی وی وان جوینا وان اوکا و کمیسیونی که جا امریکا هاتن هم به شرع خبردان هم جی به مظلوم عبدی و الهام احمد که چونه او که اردن که گازیوان کرن بوان را خبردان پشتی وی امریکا یکسر او که خو اشکره کر گود به نناوندی به دولت که همی پیکاته لسوریه دستورا نو سوریه ده حکمتا نو سوریه ده دوی تب او که خو بکن خوی مافی خوی نتوی بن خوی مافی خوی اولی بن خوی مافی خوی اتنیکی بن اجال سروی و هروا پیوندین ترکیه و شرعجی لسروی ادی حمید درن ترکیه زانی کو او تشتا ادی نکارب که با اواکی دن سروکی او که چیه وزیر دروای ترکیه چند جار چو سوریه هات زور ترکیه و هر وا قاضی شرع کرم برنا انقره برنا ترکیه برا خبردان و هر وا جالیا عسکری و دیسا خواستن تشتاب کن و ام دبینن هر جی کی کو ترکیه آنها پی او کریه نیست تلفنم لد کو ترکیه خواست لوی آلیا عسکری و تشتاب بکه لوی هر جیه که کچوه اسرائیل لیخست بلا کرد دو دیسا لجی کی وان خست دیسا با ایرو دیسا لیخست بلا کرد یعنی حمید جیه که ترکیه تخوازه لوی تشتاب که بوان را او کریه ترکیه دوی آلی داجی نکاره تشتاب که ترکیه جوی آلی و جوان نکاره تشتکی بکه جبوی نه دست بکر هدی مسئله خراب که اجا بکوا بچه جواب که امی بنران پیش روزی دا کچاد به که جناب تا چی پیش یا ابراهیم میرزا یعنی روجلاتا ناوین همو دبیجن د پیواجویا گوهراندنی و نووا دیزاین کرینه دایه yani Türkiye jiviyadızana velatı o dünya jiddizane ev pevajoya ku Türkiye despilkiriye Türkiye'ye be terör proje Türkiye be terör işte ku rojlata navin pevajoya ki despilkiriye be bu dira gredayının viyaj yaşkarabu آنها سوریه و به طیبت روشا کردان یعنی روجاوا بوی وک کلیت پیواجوی دا یعنی همو هیزین کو همو طرفین کو دوی پیواجوی دا جیوان هیه همو طرف و فاکتورین که دوی دنکلما گلک آلیه دا وک ویری اکینن طرف اکینن وانان
هم de sahayê da hem de masa diplomasiyê da bi rastî bi hevdura şerrekî dijwar dikin. Ana diplomasî û realîta sahayê berivkarî bêje ku şer e, yani şerê rewşa fiîlî de facto a Sûrî a Rojava diplomasiya Tirkiye, Suriye, İsrail, Amerika û welatên dî evin. Neticeden hatta devletê mezin li hev nekin tiştê ku di pêvajoya siyasî da esas e rewşa de facto a sahayê ye. Rewşa de facto a sahayê Sûriyê da çawayê lazim e mere bi Kurdî bejî resmekî vê manzarayê bikişîne. Yani hatina şara, Ahmed Şara û Heteşe bi lihevkirina nekî navnetevî bû, têda İngiliz, plana İngiliz a Amerika, bi oraya İsrail, Rusya, Tirkiye û Tirkiye diya da wek evekî askerekî wek karakolekî kar anî ana dixwazin Sûriyeyekî yekgirtî bi îstiqrar erê ew dibêjin ew dîplomasî ye. Di rastî ne wiha ye. Rastî Sûrî nemimkun e ku bibe dewletekî wek berî unîter, dewletekî karibe li ser hududên xwe ê berê hêzê xwe bide hev û îxtidarekî wiha ava bike. Bawer bike Amerîka jî dizane, Fransa jî dizane, Rusya jî dizane, Tirkiye jî dizane ku ev Heteşe Türkiye dizane çima Türkiye wisa dike li gor wî siyaset nake? Ez verim ser vê. Hemû dizanin ku ev cihadîstên terorîst nikarin bikin. Te piçekî behs kir, te got plana ku hey dixwazin rojhilata navîn hinek hêzên tundrev, terorîst û ji ortê rakin. Ew rast e lê bi vîya carekî dî dünya naxwaze ku di van dere da hêzên îslamîst, cihadîst xurt bin û hele îxtidar bin. Vîya jî naxwazin. Lê dîplomasiya ha Tirkiye dizane çi? Hemû siyaset, hemû hewldan, hemû daxwaz, hemû kiryarên Tirkiye, Tirka li Sûrî, ne tenê li Sûrî, rojhilata navîn heta dîplomasiyayê dinya de ser Kurdayî, Kurd bila tişt dest nexînin, Kurd Rojavayê de neme xwedî statûyê, loma çi ji destê wan tê, planê ku çê dibikin, lîstikê ku çê dibin wek lîstê xeraker, wek oyûn bozan hereket dikin. Yani di rojhilata navîn da Sûrî da konsensusekî heye ku wek me got ew tişt nebin û ciyê Kurda jî heye. Tirkiye bi ewa xwe rewşa xwe jeopolîtîk û bi qeba quwet, yani wek askerî quwet dixwaze rol bilîze, ne ekonomîk ne polîtîk, bi qeba quwetê xwe û stratejîk konuma xwe ji ber ku cîranê Sûriyeyê di sahayê da çûyî ketî nav Sûriyeyê de îşgal kiriye. Ev avantajê Tirkiye'nin bana kar bîne. Gor Tirkiye nameşe loma wan rojê dawiyê da tiştê ku ji vî projeyê hêvî dikirin, ser neketin tiştê ku ji Abdullah Öcalan hêvî dikirin, dest nexistin, tiştê ku ji Abdullah Öcalan hêvî dikirin çi bûn? Abdullah Öcalan dikare li ser Rojavayê jî karar bide, ne tenê karar bide, kare xwe bide guhdarîkirin û bide wan kirin jî. Lê wan hesab nekir ku ne tenê Mazlum Ebdî ye ya jî ew kadrên PYD'nin, ew ê dînin ê ku karar bidin. Birên kesê Amerîka karar bide, İsrail karar bide, hêzên navnetî evî ku dünya wandan karar bidin ku dûra
مظلوم عبدی پیه ده کاربن قرار بدن حساب بیا نکر لو انا باربارا ترکی انا گفت خو وک اوکی دو کس شر دکن یکی دخه عرضه دخه او دیگر راد به خاک دکه و نابری دبی من بردن ترکی رو شو ها دایه او داوی از بیجم قدر آوی پیواجوی جی یعنی او پروژه بتروجی پولیتیکا سیاست ترکیه لسر روجاتا ناوین و لسر سوریه جی و پیش روجا ترکیه جی و عینی وقتی دا قدر و پیش روجا کردا آنها روجاتا ناوین دا لسوری و بروشا پوید روجاوای تاین دبه اگر تشتی که ترک دخوازن سر نکتن شو او پروژه ده اوی دا بسکنامدن که او جی نممکنه لو ما چاره سری یا جی نتیجه که سوری روجاوا وک گریک کیه او گریک چاوا حال ببه او دوگمه به چاوا وکن ده هاتیه بوی وک دوگم وک گریک کی وی پروسسی دا اسرائیل ریناده امریکا ریناده تشتی خوازم بکن لو ما از بخواه ساحای دا روشا فیلی اساس دگرن دنیا ندوی روشی دا یکو دولت مزن به او را شر کرنه دورا رو نشتنه وک پیمانا لوزانی وک پیمانا یالتا به او دورا او بکن نا روجاتا ناوین ده هی او تونه ای لحف کرنه که بگوارین نووا دیزاین بکن و دیویا دا کم زیدر جیه کرده ها به وقتا وها به پلان ترکا سر ناکوین و او پروژه جیوی خراب به و بهتر وی زلال به زیده دریجی ناکه تقریبا ناف چند ماه دا حتی سالا بی دسپیکا سالا بی وی گلکتش زلال ببن بله نه جخوا او که ترکیه تشتی کنها ترکیه دبیجه که دوی ازی بچم ازی لیخم ازی او بکم لی وقتی که مرو لروجلاتا ناوی که مرو لید نره امریکا اوا نزدیک 2 هفته همی جبل خانه خوی کل عراقی بو لبغداد و درو دور دم بو نیوی دانیا باشور کردستانه و نیوی جی آنی خستیه پیسا جی روجاوای کردستانه ایجا ترکیه گلو دی او جسارت بکه یعنی امریکا وقت بره ری بده که ترکیه بچلوی چیه ناوی با عسکری و بچلوی ریشه ویب که ریشه وک 5-6 ماه بره بچه نزانم جی تشریخه نزان لکوخه فلان که دی ترکیه وی جسارتی بکه یعنی وی به عقلی دی بکه از باور ناکم ترکیه نهات خوازه وکی او که وزیر وانن پاراستنه کد بیجه دویجه خوازه که حکومت الشرعه ایریشی وان بکه به حسدی را شر بکه ترکیه جه پشکریاوی بکه ناوی درخستیه پیش ایجا که شرعه نکاری به درزیه را شکه شرع نکاری به علویین برافا آوی که بکه او نکاری واناب که او برپرسه که به درزیه را شر کرنه یا جه دینه را شر کرنه وانا جکار درخستنه وانا پاش وکشاندنه جکار آویتنه ناوی جی کرنه نهایی جا تخنه سبب تخنه با آواکی دن ورحاصل ایجا ترکیه که چواب که اما لی بنیرم ببینن لی از باور ناکم که ترکیه بکار به یا جا امریکا ریب ده فرانسا ریب ده انگلترا ریب ده که ترکیه ایریشوی داره که لدوی ام تشتاکی دنه بین تماشفان خراب بیجن که دولتین کنها ام باست کن وک امریکا و فرانسا و انگلترا و جنابتش باست که بریارا گوهرتنا خریطه ندانه جبوی ویجی
جبوی ویجی یعنی الروجلات ناوی تایبت هرما کردستانی او بریار تنه بریار وان هيا لجي كلنا كرد كلنا دوی دا بگیجن مافی خواه بیجن ادی وک نتواکی وک اوکی دولتکی نا سربخوانا لی با آواکی دن وک نهاکت بیجن لی سوریه işte ne navendî û bir herkes bigîje mafê xwe û filan û bêvan wekî başûrî jî ya jî federasyon herî bilind federasyon e ew jî hê li Sûriye qebûl nekirine li Rojavayê Kurdistanê qebûl nekirine lê em divê em bizanbin ku dewletên ku cenabê te jî behs kir biryara wî tiştî nedane ku li ba hev dehev nekirine ku xerîte biguherin anha guhertina xerîtê li ortê nîne divê em wî jî wisa ew bikin û wekî din tiştê ku em ser biaxivin tiştê ku ez dikarim bêjim ewana evî ewkî çi ye komisyon wextê wî heta meha dawiya meha 11 bû gelo dê heta dawiya meha 11 jî biçe ez duî da bigumanim ew ê zûtir bipelişe ewkekî dinê dibinê serê AKP da tiştek dinê hebû ku wisa bike bi awakî bi demêra li hev bike di helbijartinên pêşî da emrê xwe zêde bike ez nizanim ka divî pê ji vî pê de ew ê bikarbin bi demêra li hev bikin ji bo helbijartinekî pêşerojê ku bikarbe emrê ewkê AKP zêde bike îxtidar bibe yan na AKP ji bo wî jî niha wek cenabê te serî de jî behs kir li Tirkiye niha êrişê muxalefetê dike CHP dike û filan dike pêvan dike werhasil em ê vana di pêşeroja xwe da bibînin em ê di pêşeroja xwe da bibînin tiştekî ku ez niha bêjim tineye egê te hebe keremke yani divî warî da mesela komisyonê yani eger wext tayin kiribe jî ne devlet ne tarafê dî PKK ya jî Dem Partî nayê hesabê wan ku zû bi zû bêjin ew pêvajo xilas bûyî û komisyon bi hikûmayî ji ber ku hesabê her du aliya jî heye hesabê AKP Recep Tayyip Erdoğan carekî dinê bibe serok komar carekî dî AKP bibe îxtidar qet nebe demekî dinê jî û ji bo vî ya çi pêwîst be wê bikir çi pêwîst be kurdara ew bi kurdara projekî wa destpêkirin serî da ji wara rasyonel hat pêwîstîtin ev kirin ew nebe têxin sürün cemeyî lê şûna wî da bi Dem Partiyê re kare li hinek tişta da li hev were bêje ku tamam em dest nadin ser belediyên we qayyûm tayin nakin em wiha nakin belkî hinek însanê wan ji hepsê derxînin lê bi wî şartê ku hûn piştgirî bidin me rê bidin min ji bo serokkomarîtî û di hilbijartinê da kare were wî noxtê lê dervê wî zêde tişt nabe hukmê tu kesî tuneyî ser Rojavayê ew bike her çi qas bi hew girêdayî bêjî ama pêvajoya ku rojrata navîn têda derbas dibe pêvajoyekî wiha ye ku yani yek devlet bi serê xwe nikare ew bike tişta bike Tirkiye jî problemên xwe hundirî siyaseta xwe hundirî jî bîle bi serê xwe nikare hinek biryara bide sahayê de hele ew qet nemimkûn e û a mihîm Sûriyê da wê çi bibe û İsraîl çi dixwaze û Amerîka û İsraîl di sahayê da çi qasî karin werin
مقابلی او دو یا جی پارالل حرکت بکن او مهمه اسرائیل کس قطعیاً استراتژیا خویا جو پولیتیک اولکاریه دا دورو دریج دفکره ری ناده که هنک تشتین که اولکاریا اسرائیل تیخ خطری مانا بقومن لما جیروشون دا لسر سوریه بالطيبات أبي شر إسرائيل وتركيا شر نبيجم ده مجادلة وان رقابتها وان هجومانيا وان بيتر خورت به و أو پیش روزی دامغا خو هنک تشتا لیخه و تشتی دیگه بکنه سپاس دکن نان از هنکی او کمه تزانی ما گوتو واتنیم پارتی و ریخستنین سیاست مدار روشنبیرین کرد برانبر وی پیواجه برانبر وان بویرا چه بله پیشیاوی دا تخوازم او که پیشم وک انفورماسیون هم دزانه که 28-29 وی مهی لحولره رودا و کنفرانسا کی چلکر کنفرانسا به پشکریا آشتیه چلکر اجا پشکریا آشتیه لگور روداوی یا جی لگور وی کنفرانسی او بو که آشتی دل ترکیه نبرا کرده و ترکیه دا چه ببه و کسی که بشتر ببون براستی بالکش بون همه آلین دولتا ترکیه بو و ایکو پشکریا وی پروژه دکن اوانا بون براستی پارتی و اوکن کردستانیین که جسریوا رخنه وان گوتنه وان و نرازی بونه وان لسر وی مجاری هیا گازی وانا نکربون و داویا اگر کرد بیجم کنفرانس مورا عبدالله جلال سر کنفرانسی بو کتو چد بیجم والله دوی وارد زیده تشتی که از بیجم تون نی من فرصت ندید به طیبت کنفرانسی تعقیب بکم لی از ام دزانن که برای عزیز روش باشور ده ناوی پیواجوی دایی یعنی او پروژا که عبدالله جلال و دولت به سر هف کرنه به هف را دمشینن سری دا باشور به هموالیا و وقت هموالیا از دبیجم پارتی دموکرات کردستان یکتی نشتیمان حتی اسلامی دناوی پروژه دانن خبردارن هایدارن و به روزانه نبجی اوی پیشوچونین ویدا معلومات دگرن لی مالسف به ملت کرد را به سی پارتیین کرد را او مسئله گرتیه اشکرا نابه لسر چه اساسی لحو کرنه لسر چه اساسی باشوردناوی پروژه دایه بی پروسسی دایه او مسئله کیش بومه نزلاله لوماجی او کریترکیه یعنی ایکو پروژه عبدالله ویلان به دولت ایرانن و ایکو نپ ایرانن دو طرفن دو بلوکن ده هم جواتا کرد دا هم ده قادا سیاسی دا ناو کرده دا دو طرف دو بلوک هنن maalesef ایکو دیجیوی اوینن پروژهینن دنگیوان زیده در ناکه و جبرکو اوی دا صحای دا اوی دا وک دم پارتی وک پکاکه دنگیوان زیده نایی بیستن و وک امبارگو جی سروان هیه و لما باشور اگر لحولیری بریا روداوی کنفرانس کی چه دکه با جدا رنگ چشید سیاست مداری ترکا دکه و هنه کسمین دیده بید من گرک با دنگین مخالف بکرا یعنی دنگین مخالف لوی دری هبن تشکین کل سر هف دوباره دبن لباشور
پچکی بالکیشن کنگرا سوسیال دموکرات ولاتین عربا جی مدید کو عینی کمپوزیسیون هبو ویادا جی روما جی او پروژه خویایی کو نتنی به ترکی باکور و گریداییه چرچه وی فره تیدا گلک فاکتور و اکتور اندنی هنن و جمرا هنک تشت نزلالن تارینن از هیوی دکم باشور پارتیین باشور سیاست مدارین باشور روشی بنرخینن و وها یک آلی حرکت نکن و ریب وکن جبو دنگ جدا را جبو سیاست مدار پارتی ریخستنین جدا را کو کاربن تشتین جدا بیجن alternatifi xwe bînin rêdî nîşan bidin ez bi xwe ji vêya bi rastî ne memnûnim û ecîz im. Belê yani tu zanî ku li ser vî pêvajoyî ya di vî pêvajoyî da Partiya Welatparêzên Kurdistanê ji serî ve helwesta xwe diyar kiribû ji bo wî ji bo ew helbest li hinek ciya bû sebebê ambargoya tu zanî li vir di salya wekî Şêx Saîd de dem partî ji wan re bi awakî ew kiribûn ku gazî pewekê nekin ku werin ku peweke werin dê li wê nîqaş derkeve yani nerahatî derkeve werhasil ew wisa çêbû paşê serokê wan gotin wela me şaşî kiriye wana ji me re wisa gotine li me biborin lêborîna xwe xwastin êca gelo di vî konferansî da gelo dîsa dem partî ji Rûdawê re gotiye ku gazî wana nekin ava ne eşkere ye em hêvî dikin ku Rûda rojekî wî ji me re bêje ku wela dem partî gotiye bira ew nen em jî me jî nekiriye em ê wî jî bibîsin û her wiha dîsa em werin xala xwe dawiyê li gor van bûyerên hay dawiyê jî tê da divê partî rêxistin siyasetmedar rewşenbîr û aliyên Kurdistanî ji îro pêva heta ne gere hinek tişta bikirana hinek hewl hebûn bi ser neket ya jî hê jî tê axaftin timeşe divê çi bikin yani ana em dibînin em ava saetekî em behs dikin dibêjin wela ana pêvajo ew e ku êdî xirab be bi awakî din biçe û eger ev pêvajo ji xwe ser bikeve ji li gor gotina wan li gor bernama wan ew çax bi awakî din yani divê partî û rêxistinê Kurdistanî siyasetmedar rewşenbîr rispî ê ku dilê wan bi Kurdistanê vaye divê çi bikin Xwedê yani me gelek cara dîtinê xwe gotine lê em çend cara bêjin dîsa jî pêwîst e meriv hinek tişta dubare bike a rastî milletê Kurd û Kurdistan di demekî pir hesas pir zîz û dîrokê da derbas dibe yani se sal hatiye guherandin se salekî nû dest pê kiriye dünya hatiye guherandin dünya se sala bîst û yekê çûyî dünya nîzama se sala bîst û yekê tê rojhilata navîn ser û bin bûyî çar parçeyên Kurdistanê da milletê Kurd roj bi roj şiyar dibe milletperweriya Kurd bilind dibe pêvajoya milletbûyîna Kurd kurtir xurtir dibe lê di sahayê da bi rastî ev tişta di sahayê da tiştê ku bersîva wan guherandinan wan pêwîstiyan bide em nabînin ana seranserê Kurdistanê da wayê me behsa başûr kir Rûdawê kir du konferans çêbûn xetekî heyî ku bi rastî bi dewletên dagirker ra
انتگراسیونی دخوازه اگر دیرک وک انا تشتی کو پکا کد که عبدالله جران دکه نبیا وای بجی جبو برجواندیا پارچا خو جبو برجواندیا حیزبا خو پارتیا خو جبو برجواندیا نیستن تشتی دنی به دولت داگر کرا تکلیه وان به شکلی که دلی معرف خراده که لخطه که نتیوی هی سرچکاز نخورد بجی لی بدیتنین خو به تثبیتین خو به طلبین خو این استراتژیک و ای عاجل به برسیوا ملتی کرد و کردستان بدن پروگرام کی وان هیه وانا ساحه دا اگر مارجنال بنجی لی گوتنین وان دیتنین وان مساجین وان مهمن مثلا ده چما مهمن از بیجم اگر دم پارتی دکاره هر جکوملکی را دیار بکری دا و کوملا شیخ سعید را کاره هر بیجه کو والا با پارتیا ورا پاریزین کردستانی نکن اگر وره نابر آمد آوی مناقشات درکوه او تی چه واتی؟ او تی واتی کو پارتیا ورا پرورین کردستانی پوه که و پارتیین دنی ای کو ده خطا کردستانی دانه هر چه قاس هیزاوان با پولیتیک تونه برای ضعیف بجی به دیتنین خو به پروگرام به خواستن به استراتژی خو باندور آوان هیه دی تشتی که دی بیجن والا ناچه دیمه که هنه طرفین تعقیب دکن حسابی وان تشتان دکن گورویت هلوستا خود دگرن ها اگر نه وها بانا یا ده تیبلا وره او پوکه کیه دیمه که رولا پوکی و پارتیین وک پوکی چه قاسی ده پیواجوی ده قوت وان پولیتیک ضعیف بیجی به میسیونا خو به رول خو دیروکی ده او پیواجوی زیلز دا مساجین خو تأثیر آوان هایی تأثیر سر جواتی دکه تأثیر سر خلقی دکه تأثیر لسر پارچندنی دکه تأثیر لسر وان پلاتفورمی که چه دبن دکه که خلق حسابی او تشتا دکه و ایرو نبه سبی بفکره که او کنجکتور هاته گو هرانده ترکیه دا او ختماندن که هی کردستان دا او بیدنگه یا که او بلوکه کرنا که او هگومانیا که لسر جواتا کرد هی به شکل که رابه کنجکتور هاته گو هراندنی راستی نو پارتیا گوتنین او پارتیا وک اوه که لسر خلقی تأثیر بکه خلق بیر ناکه وی چاوه تو ببینی که او راستی وی چاوه ده جواتی دا او خو جیه خو ببینن و به جواتی را ناو جویت دا وک قوته که ایکو امبارگو داتینن ایکو ناخوازن وک پوه که اوی دی پلاتفورم ودا جی بستینن حساب وان روژا دکن حساب کنجکتور هاته گوهرانن اوی چاوا بده تاوی ویاجی کرتزی بیجم هرچی قاس ضعیف بن قوت آوان پولیتیک کم بیجی او پارتیه که هنم پارتیین کردستانی پوکه دبه پسکه دبه حکپار دبه و اوین که دوی خطه دانم بی قید و شارت مجبورن ریکی ببینن برن با هفو دو جوی خلقی را آلترناتیفه که بیجن تشتکی بیجن یا وی بیجن و دیجن ما تشتکی هیوی نکن یا جوی کاربن بیجن که جسامه پچوک بیجی اری جسامه پچوک بیجی لی میسیونا من مزنه ام دخوازن هنک تشتا بکن و ورن با هفو دو بگوتنا
یەکتی چێ نابێ di programa da di civîna da di evê da rabim xweş bikin bêjin ku ya pêwîst em werin bayod û yektiya millî û ew bikin wek bi sala edebiyatê bikin tu qîmet û hukmê wî tiştî nemayê ez bang dikim van partiyan kadrê wan partiyan dildarên wan partiyan ku li ser kadrên xwe ên ku îdare dikin bibin baskî unsurî ku yekitiyekî çêbe platformekî bi rastî ew be platformekî müşterek millî şart te misogere bêviya nabe vî pêvajoyê de lazim e ev tişte be li gor guharanînê ku dinyayê da dibin rojhata navîn da dibin Kurdistanê da dibin û di civata Kurd da lazim e em xwe bigwerînin û wiha bikin eger em wiha tişta nekin gavên piçûk be jî îro neavêjin sibê dereng e û em hezar carî li xwe vegerin rexner xwe bigirin jî hemberê vê xelkê hemberê dîrokê tiştekî îfade nake. Spas dikim. Belê tiştekî ku ez bêjim nema te hemî tişta got mala te ava ez nizanim te pirs têbinî ya jî tiştekî hene tinene ege hevalê me ew kê bêjin ji me re ve diyare pirs ya jî têbinî nemane tinene heval dibêjin tinene baş e ez ê bêjim gelek spas birêz Selîm Uzun û her wiha temaşevanê me ku heta niha ava saet û 10 deqe gudariya me dikin û dîsa hevalê me ku li pişt şaşê karê me dimeşînin Newroz li wê ye li Ozan li wê ye em ê spasê wan jî dikin mala wan ava heta bernamekî din û tev bimînin xêr û xweşiyê de şeva we mîne xweş. Well,